ungakubheka isibongo. Kubuhlungu kakhulu njengoba ngime la nje la uNtanamali limalela khona. Ila izinto ezangidlela khona kusho ukuthi kahle kahle la khona. Engasacabanga ukuthi nami ngelinye ilanga futhi ngiphinde ngime la cause iyona ndawo le ithi uma ngifika kuyo ngaso sonke isikhathi ingizwisa ubuhlungu mntanami. Angazi ukuthi ngingathini nje kahle kahle la khona. Ngifika ngisho ukukhuluma uma ngime nje la umntwana ahambe la khona. Buhlungu kakhulu inhliziyo yami. Angisebenzi ngiyamaketha i-security. Angazi nokuthi ngizothatha ngihlanganise nani ngokumncane because umenzi usebalekile njengamanje umphakathi wafika waqaqa. Buhlungu kakhulu. Ngazi ukuthi mhlampe isimo esifana nalesi ngathi ngithathe ngihlanganise nani ngisebenzi nake emkunzini maketha ngeenyawo yona le security. Njengoba bengichazile ukuthi uphumile umntana ebeya kamkhulu utheme iphuma nje esaya kamkhulu endleleni izinto zabe zima-attack-ke le ephasijini la izinto ezimthole khona la zimlimazelele khona-ke wabe esizwa omunye umfana nje osasemncanyana ebonile ukuthi izinja ziyamhudula zimusa ngale emva kwendlu. Wabiza abantu bayishaya-ke abantu izinja zabaleka zamshiya umntana laphaya. La bezimshiye khona bezimshiye emva kwendlu. Okay, after usisi lo ongisizayo bamfonela ese-police station ukuthi umntana seke athekwe izinja zamudla. Then usisi weza la endlini wazongibuza ukuthi lungile umntana uphi. Mina ngachaza kusisi ukuthi hayi umntana ungapha e-next door uyadlala. Wathi usisi umntana akekho e-next door lungile. Ngiqedwa kufonela e-police station ngibuye e-police station namanje ngifonelwa abantu umphakathi ukuthi ingane yakho idliwe izinja zilumile nje zayiqeda ngalo. Ngithe mangisukuma ngithi ngiyakhona nami ngiyaphuthuma ngoba ngumuntu ogulayo kangikwazi nokuhamba ngikwazi nokwenzani kodwa ngitotobile ngayozama ukufika khona lapho ngayojikiswa umphakathi. Ngahamba-ke ngabuyela la endlini ngazohlala phansi usisi wabuya wangitshela wathi hayi vele ubuya esibhedlela umntwana izinja zimqedile ushonile akasekho lungile. Umntwana ingabe uthathiwa isibhedlela ushonele esibhedlela or ushonele khona? Bathi yena ushonele endleleni esaya esibhedlela kusho udrive ukuthi ubonile ukuthi umntana vele sekephelile. Mabefika ngasebridgini ukuthi umntana akasekho. Bafike nje esibhedlela vele sekethulile nento bamchazela usisi ukuthi vele bafike nomntana sekethulile. Ukuthi bona bebengacabanganga ukuthi umntana sekethulile. Okay. Mina nginginesi i-community leader ehleli ngaphakathi ekuhlaleni. Ingiphathe kabi into yokulinyalelwa umntwana uSibonga konke. uSibonga konke bekungumntwana engihleli naye eJardini. So uSibonga konke singabahlali sikhetha ukuthi sizame ukuthi sidonate ukuthi kutholakala ukuthi kungadliwa ini ngoba akunalutho esinayo la endlini la sihlala khona nomntwana akunalutho. Mabangasiza nje ukuthi sidonate nabo abahlali bathe bazodonate ukuthi sithole esingasizakala ngako. Ngibe buhlungu kakhulu ngomntwana mayehamba ngoba abantwana bengibabhekile ngibacaphile bengingafuni ukuthi baze bahambe kungababoni ukuthi bakuphi. Ngibe buhlungu ngosibonga konke. Kodwa-ke okungasiza emphakathini ukuthi sibambene sezwana nathi singamakomidi abahlali bethu masibacela ukuthi asenze into enje siyayenza sibambisene. So bathe bazokweleka abahlali bazama ukuthi sibambisane ukuthi kutholakale ukudla noma kutholakale imoto yokuthi sihambe ku-funeral mangabe siyongcwaba umntwana. Igama uNkosimpilo Sibiya, ngimanager la eJimston Bedfordview SPCA, ngiphinde ngibe inspector futhi. So lento eyenzakalile kulo mntwana la eMagadon siyawe ngayo kade sebebikile kithi siyile sawu-check-a lezi zinja lezi attack umntwana but azange siyithole lezo zinja lezo but sisayibheka namanje. Umphakathi utsheliwe ukuthi mabeyibona bengayijahi bangazenzinisi just basifonele sizokuyilanda. Into sizoyenza manje sizosebenzisana namanye ama-officials ukuthi siyongena lapha phakathi so-remove izinja ezikuma-around nesiyibonayo ukuthi zingaba i-danger kumphakathi
So lezo zinto sizohamba nekhansela nayo livumile, sikhulumile nekhansela ukuplana lento kanjalo.